MeghalayaPost.news. Kakenhun ilekai ke Lyntijam Football Center kalayo balkuri ke namlahduh haka Swahid Night Cup Football Tournament kabalalong Lakhimpur jong gejela Assam kata kade hadirin baklalaban penliam no ia ketulip Football Club da Saulak Sikol haka jingikun final kabalalong hanin kamiet haka madan Lakhimpur Assam ya kate kelempung ilekai football kade kabala penlong da Narayanpur Sports Association haka ba ke Lyntijam FC kalalej banishimenta barak sendon ya ke namlahduh haka te kelempung ilekai football ya ke Lyntijam FC kabala Bensimenta hakati kelempung ilekai layalam do bak sumarlang swer coach ke Lyntijam Football Center harungkat ke jingidon ki manager bat kinong pait nong kemi katai ke kenhun ilekai ke Lyntijam FC kabala longkum kaladu hakati kelempung ilekai kalayo ban khori ke khusnam pisa lembat ke trofi nalor kata kirang ilekai ke Lyntijam FC kilayo ya ke khusnam shimet habai ke nam best goalkeeper layo do Aiban Shan bat umiki kharbuli ulayo ke nam best player. Terus ham kisi bola isi kro. MeghalayaPost.news.